B'investiment ta' 8 miljun euro l-flotta tal-Malta Public Transport tela tal-400 karozza tal-linja. L-investiment sar fi 33 karozza ġdida ta' tip Autocar Ken C twal 12 metru. Dawn huma magħmra b'magna Euro 6, arja kondizzjonata u bl-art baxxa. B'differenza minn dawk li diġà hawn f'pajjiżna, il-karozzi l-ġodda huma 3 metri itwal u għalhekk jifilħu aktar passiġġieri. Iżda iż-żieda fil-kapaċità tal-passiġġieri mhix l-unika element kruċjali ta' dan l-investiment. Konrad Pule, General Manager tal-Malta Public Transport, rimarka li issa pajjiżna għandu l-iktar flotta bl-iżgħar età medja. L-età medja tal-flotta tagħna hija ta' 3 snin. Jiġifieri 3 snin jitqabbel mal-Ewropa pratikament hija ta' 9 snin, jiġifieri għandek improvement qawwi ħafna meta tqabbel il-pajjiż tagħna ma' pajjiżi oħrajn. Biss ma tfissirx li ma nkomplux ninvestu fil-trakkijiet ġodda, fil-karozza linja ġodda. L-investiment fi 33 karozza tal-linja ġdida jsegwi dak li kien diġà sar is-sena l-oħra f'140 karozza. Fil-fatt kien għax dawn instabu tajbin li reġgħet intgħażlet il-kumpanija Autocar għal karozzi ġodda, kif spjega Berkan Saglam mill-istess kumpanija. We had really good results with our first buses, and the operator decided to buy additional 33 buses. And now, as Mr. Felipe mentioned, now currently Malta Public Transport has the youngest fleet, and we are delighted to be part of this joint venture. We see it as a joint venture and as a cooperation. Waqt it-tnedija tal-karozzi l-ġodda li daħlu fis-servizz il-ġimgħa stess, id-direttur tal-Aliza, Felipe Kozmen, innota li b'kollox l-investiment fit-trasport pubbliku jammonta għal 40 miljun euro. Investiment li ma sarx biss fuq karozzi ġodda u teknoloġija żdanka fuq ir-riżorsi umani. Our people are more confident with the company, and also we are still recruiting people. Those new employees are willing to work with us because they see Malta Public Transport as one of the largest companies in Malta, an interesting project to work. Il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi qal li l-Gvern huwa konxju tax-xogħol li qed isir biex ikun aktar imħeġġeġ l-użu tat-trasport pubbliku. Fost diversi inċentivi, semma l-karozzi tal-linja b'żewġ bibien, tal-linja card u l-app tal-mobile, filwaqt li ddeskriva x-xogħol bħala wieħed li jieqpa' d-dej.